Ponovo domaće teme. Predstojeći novogodišnji praznici su nezamislivi bez jelke i ukrasa. Građani se ove godine više opredjeljuju za prirodne nego za vještačke jelke. Prirodne jelke u Saksijama postaju iz godine u godinu sve popularnije. Posebno ove godine mislim da je najviše prodato prirodnih jelki, mnogo više nego ovih plastičnih. Osim što su bolje za okolinu, u nevladinoj organizaciji Green Home kažu i da su ove jelke bolje za naše zdravlje. Naša preporuka je svakako da to budu prirodne jelke, ali sa busenom, znači jelke koje se kupuju u rasadnicima. Što se tiče plastičnih jelki, i one svakako mogu biti štetne po zdravlje ljudi u zavisnosti od vrste plastike i od zemlje iz koje su uvezeni. Oni imaju tu sposobnost da ubijaju štetne čestice i uopšte štetne gasova. Građani kupuju i plastične jelke. Jedan od razloga zašto ih ljudi još uvijek kupuju su relativno pristupačne cijene. Cijene jelki se kreću od negde 6-7 eura pa do 200 eura. Sve zavisi od kvaliteta jelke, od veličine, naravno gustine i svega ostalog što možete i sami primetiti. Ekonomska situacija ipak je mnoge odvratila od kupovine novih jelki i ukrasa, tako da će uglavnom kombinovati ono što imaju od prethodnih godina. Pa imamo nešto od prošle, a ovo što kupimo ćemo kombinovati sa onim od prošle i tako nešto. Nijesu cijene što su bile prošlogodišnje. Razlika je velika. Pošto imamo veliku jelku i onda da se treba nakite, tako da ćemo spojiti staro i sad nešto novo. Pokušavam svake godine da kupim po nešto, po malo, koliko mogu, ali mislim da za ovo svi mogu da odvoje. Ipak bar jednu stvar u godini koje možemo da se veselimo.